long amat ingnam raikom sakhiatum kanghua thingpi kenepdon long Umdap Monjili polling station along BJP asong Don Pharoi Sira Kebatum APHLC along Kachepa Ogdun. India President Ninia Parman Assam along an nang humrisi pini puthot Delhi rong sopian Kachevoitu. Karbeng long life berta ke lara to na phanseta me nilisa mijuli bp hen pen kardom ang bajereglo kardom pinia berta ang ton pen arjui tha pinia da por phai sir ke ba por malom dong mukak pen lang hinadak towar krong plialong ihum thengpi kang hupona traga phan ingnam raikom asai khiatum nebdon longche Volongkoma je hin pen kewang bom ML10E 3997 atragalong kang hua thengpi ar thang ponsi kipon bom po birta ingnam rai koma sai khiatum birta ke longa tengpen volongkoma je hithianat pen kewang bom ahut dongmukak ingnam rai kom sai khi forester sem ingti la pen arisang hotum chelangsi bangso atrak aphi ar plungdunlo Lapason arplung don bomsi dongmukak pen langhinada krongpli atowar pialong an aprang khangdon petsi atra kaphan nep ingnang don cheklo O kardom karbing long life kelang ratun don pinil jum karbing long life tim pen ladak dong mukak pen langhin labangso forlen adak sidolo ilitum karbing long life pen ilitum sitame on the spot thagdunong lo alang litum operation bangke tururi un ladak dog mukak grants ahin pen alang litum cipatir ponsi forester seming ti ke haitum cipatir pi ponsi la pen ladak ranger rajendra alang litum labangso information kelong ani dingpilo sitame penang anani pen alang litum labangso checking dudun det pen alang litum successful lapuson cetheng le sam pini bangke alang litum successful operation lo alang litum han chururi une penangan ningkan pen alang litum la Meghalaya Nagaland pen sampai timber lawan smuggling penangan ningkan dulu sitame ini tulong le der posi alang litum lapuson si Georgia pen karbing long kan papar mo pen karbing long pen tidak penangan alang litum pon same la bangso timber tingpi alang litum pini kenep tulong mangai si successful operation lo si la bangso gari ke Meghalaya pen sikewang lo ML10E 3997 la bangso nomor pen si alang litum pada perang alang litum prim prele apor ben si alang litum banglo sama alang litum information dok muka rensa information long si alang litum checking bilo checking long sama alang litum nang pale lengko si labangso motor mang ciru julo si tame tong sekot alang litum forest stabatum dok muka forest stabatum alang litum dode sang sepen jilo pen keton alang litum amena gari motor ben si alang litum pacatum pamisi labangso track ne dun long chidlo churo reune la si ladak forester do seminti alang lipan le lamti si arjipona niltum la birta kelong ben pini ge bang lo apa na so gari lason la do pajai paju belason birta kelong pen ani wang dan nilitum dode sangse information konana ini munit fan kecibi konana ni lason ke paton palang dopik lo sitami la so gari nang chon se pini an mang se nilitum success pusi cemat hapo ani wang so gari fan nilitum ke ton kelang don ani wang la lang chari ni an fan nilitum la ne dunong la success pusi pini ke cemat halo birta kelong pen nilitum da wang itu memenit information nang pilo gari wang bom lo besi nilin ta tong sepot wang pilo na gari ni kemana na tegong ben keciru lo stami nilit dong ke paca dun dalam ben amnit hamang ke nitum pakanu tebe asi amnit handan itu nilit dong sidolo bahani ngol mata kasi la hamang ke nitum ini ko nitum makam se proses mo naman तेलाना अपना लोग एक कोर्पोरेट है सर असमिस बुझी पाए कहाँ से आ रहा है अपना नाम भी मनोज राभा अपना लोग यही बस्तु तो कोर्पोरेट नहीं सर এই বকলিয়া পৰা উঠাইছো বকলিয়া পৰা আপুনি ইয়াত লোকেল নেকি লোকেল নহয় গাড়ীটো ক'ৰ হয় মালিকটো ক'ৰ গাড়ী মালিক কোন মালিকটো কোন গুৱাহাটীৰ নাম কি জেহেৰুল হা জেহেৰুল উপাধি কি তেখেতৰ গাড়ী আপোনালোকে চলাই আছে আপোনালোকে গম পায় এইটো কাট লৈ আছে বুলি আগে পিছে লৈ আছে নেকি নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে আপোনাৰ নামটো কি আপোনালোকক কোনে ডাইৰেকশ্যন দিছে এইটো কাটটো উঠাবলৈ মালিকটো কোন বকলিয়াৰ ক'ৰ হয় কোনটো গাঁও কোনটো এৰিয়াৰ পৰা উঠাইছে তো নাজানে হে জানে হে চিনি পায় এই বকলিয়া কোনটো এৰিয়াৰ পৰা উঠাইছে নাই ৰাস্তা নাম জাগাটো চিনি পায় আপোনালোকক কোনে ডাইৰেকশ্যন দিছে তাৰ বকলিয়াৰ পৰা মাল উঠাব লাগে মানুহ আহি লৈ গৈছে মানুহ আহি Kedamtang preni phai kre ke thomaning be malompen ECR sig jita birta
Ranger Rajen Rongpi ke long duna teng pen methanga sai phu atuma phan pache sik ding pensi padu pathak pon la so teng pen kang hu pon atra phan setami nep ing nang don long lo bangso asai long kachirap duna bang phu bang hinia phan setami nep ing nang ponsi arona teng pen kang sai pon ja phan ke nep long cheka truck la pen bang hinia tuma phan dong mokak range sa he malong an pon det lo News report Bikram Teron Karbiang Long Live लाखापली सोचेंग एमएससी constituency के पार्लो मोंजली पोलिंग स्टेशन का पार्लो उमदाप लुमता हिथियालोंग एपीएचएल से अमाय के पादोलोंग बीजेपी असोंग पेन दोन फारो इसीरा के बहेम तुना तुमा फान एपीएचएल से तुम कपांग रोमपोन एपीएचएल से लोंग रात कचेतो ओंगमु नाक पेन बीजेपी अफान पारेम देलोटे केचेंग सी के केचिया सो तुमा मेन दोआन इलेक्टोरल रोल लोंग पेन इंग थानपो चिक्लोजन ट्रोगा भी री इलेक्शन पादो थुपो पुसी bangso amaya long APHL se atumpen lamthe ke pangdapon परिवर्तन पेन इंडिया अंकांग पेलोंग भारतीय जनता पार्टी मति थिहेक पेन बीजेपी असोंग अतुम देचारी लोंगलो सेंट्रल स्टेट लपेन काउंसिल माते दिल्ली दिसपुर डिफू चेजेंगरोन से बीजेपी अतुम इंगतांग क्लोंग पेन कचारी लोंग रात अतुम अनिंग कंगसम से अफाय अर्निवांग नंगबात बोमसोंसी थेकपोन लोंग परिवर्तन पेन हवारारा तुम को अनमा अनिंग का चिथे दुनंगजी अंता निंग चिथे नागा जाओ पेजो पेन ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस मते एपीएचएल सिलोंग कचप ऑग दुना फाई अर्नी वांग नंगबात बोम तांगलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेन केतोक दागलोंग लापेन 6 शेड्यूल अलोलोंग केतोक जिर पेन अहोक अलम के थांदा लापेन का पाचिनी दागलोंग सी जाकोंग की पीदुंजे अफान अतोक अनो अरार तुम अनिंग का मथा चिकिरला थोसी एपीएचएल सिलोंग का चिंगबे दुना फाई नंगबात बोम तांगलो bidun BJP atau mansi aku APHLC pu paje krong pola si hala tumke lang lon no hala tum long hala tumke da kongres pen nang join dun pupe ASDC pen nang join dun pupe matro la APHLC pen nang join dun pu ancot ti hala tung ipu ane kafiria porlo lasi alam APHLC नाले तुम नो ना केस के फाइल पौजों से हाई डेट पुलो तक के चेंगसी को पी क्लेम ये Nili tungnya la election re-election ka pedo pan lok si claim po la si non da claim bon bom lo nitu पिनपुर में बीजेपी राचार्य असोंग दिल्ली दिसपुर डिफू चेजेंगरोन थिरक्लोंग दो पुसिता में इंग्लोंग असोक हे अफान के रायकोम जे अफान निंगा चथे आविदेत तांगलो लासोजोक एपीएचएल से असोंग के दामतांग फारुक्र सिरकेब रा ट्रोकेब्रा सिरकेब अनिंकान आमाहांग के पथेक पेन राचार्य असोंग अलोंसी अनिंगा चथेदुन के दोकोक पेन आरमु अफाई नंगबात बोम तांगलो मास जॉइनिंग अजाय में के देंग पेन नॉन बीजेपी अलोंग क्लेम सिप लापेन असोंग जा पोतुम सेतामी पिजो पेन एपीएचएल से अलोंग वांग बोम तांगलो APHL si pen BJP along kachepa ogduna phai BJP asong pen ke paklang ke APHL si aphan ka pheria podlo puta APHL se amaipu je ai ka thar pen jongpon Karbi Anglong Autonomous Council election aputha case ki pi high dead lote election la pen re-election kape do thuji aphan ke claim pachun vekpo election high to dead lote voterless kaselam Karbi Anglong Autonomous Council election ki pado aron kaselam Indian Constitution aron along angding pi hini angding so troxita selam vekpo inglong aso kalidera tumamen voter list lapen longle apata kang than KAEC ka parlo angkang an government acho kamar doan kichi aso tumaphan ke than pen inglong aso angbong kachipi lapen hemprek ke hangabang chitir vote popu mayalong ke than pen kachitong bang suri sose armuangno lamthe jai te kangsi aning pathe pen aning arong pitekang la chiklo jon pli jon phong angbong ke re-election dovek po athema ladakh ke elitum tribal area ladakh ke gaon panchayat Assam election commission atum gaon panchayat ating pen election nang kipido dek na joksi nona bang ke rat kachini thur paklo lasi ladakh ke constitution la pen central pen sitami ladakh ke constitution si alalitum ta kapethe lasi constitution ating pen si ladakh ke re-election ladakh ke dovek po athema inglong adim anke labang ke elitum ithang si thurlong chodangi lasi re-election prabjin pen ladakh dovek po sian tuliram ronghang alang liki puta chithirak nangji athema re-election jongsi dodedek pulante
lakho piji ulabang so alama bangke dak pensi ilitum kachini ajakong do tanglo lasi ilitum anglong ke ilitum si highway po labang so amay along APHL se amay phu je ai kathar lakha ingkoi bai thalang so LAC amay phu Bikram Hanse women wing samay phi Rita Kramsapi kursing timong pen chenglok APHL se along claim se batum chetong donsi mai RD do jot pen pado mai ki jurahut ase angtong ke thepen hemprek long letek nitum sangse 6 schedule long leave buke hang pensi mai pajut pon hamren pen daneling hi karbiang long lai kedam tang preni phaikre ke thomarni India President Draupadi Murmu Guwahati rong sopia long an nang palesi Assam mahabara long nini apharman nang humrilo bangso phi pini ninian pleng det pena phi puthot Delhi rong sopia long an chepang no thu tanglo India mai phi Draupadi Murmu kedam tang preni phai kreke thomarni Assam mahabara long nang palesi nini apharman Assam long rialong nang dolo Halapu Agartala pen Mizoram along rialong an kapacheleng Ponja Varsai Jan Satabdi Express alang liri dengpen ing pude kanglo Tripura along rialong pen anikang sampor phai isinang barsi Border International Airport along an anikang sampor phai isira chitimapor nang palilo Puthot Airport along pen IIT Guwahati along an helipad pensi nang palithulo India President Anghoi alang li deng det pen kicheng sia phong Assam along rialong nang homrilo bangso kicheng sia phong nang ke pale pen saya mo ke deng pon laki IIT supercomputer kangpua jaimek deng pon nini apharman Assam along rialong nang ka homrialong penang asai ke deng pon lo la songbong Dhubria district along medical college ingpute kanglo President Murmu Assam ara raphan kedam tanga porahut eson kache chagalam do bangso kache chagalam the lake President ang hoya phan kiliga ho jongsi nili haidun det pulote Assam along bang vegji bang swala matengsi kachechak ateng pen Assam along pinialang li banglo government asai penanga jai megalong ke pachun te kanglo lason si pinisetame government a jai meg Sankardev Kalakhetra long an policy ingpute kanglo bang so phi President Murmu Delhi rong sopia long an chepang no thulo news report Karbiang long live Umdap English LP School of Han Karbi Students Association Hamren Head Branch pen kahumrida mahut inud lothan bang horjun thek pola pen ame thang asai ka cheklem kle bang phu sanjura phuthak tokjir pen lamhoi ki pia tengsi alar Jonason Intia phan arpu pektekang lapen rongara lapen lokachar diklem somara tumpen education a phuthak cherok to aseke DMC BMC lapen DPO atum pitekang Karbi Students Association Hamran Head Branch atumpen lokachar le hin kelang ka homri cherok to ke padojok umdap English LP School along lothan bang sanjurai aningkan school hem kedam de hor ki jun kangri kangrang abang phaphan pang taxi Karbiang Autonomous Council CEM aphan panongsi tokjir pinpuralo Karbiang Autonomous Council MEC head sing rong pharari deng kipipen angthek mesen longpon Sanjurai aphan suspension pidarapi alar Jonason Intia phan pini pen mesen pen lokithan japhan arpu pekpon si awareness mate cherok tok amei nang ki biji phan sin letum lata daskar yang long SSA pen chenglok letum primary education department adu ko we chelang sin letum bainglo labang ke letum la non daskar yang anglong arlos tame lason khattorai school allo phan che alapen ke kapre ahin aktisung labang sol kipat jog je phan somaratum kosong se loge thek nahi ma pu labang sol kadu ko terap cheto pen labang sol awareness program non ke bangjia ni pen ansu se somaratum loge pathek je phan La solong DMC Hakim Rongpi BMC Hunmili Bongrumpi DPO Banghini Dewa Sangpo Lama lapen in charge Dilip Teron lapen accountant Pradip Gupta tum chetongdon Halapu Karbianglong Primary Teachers Association Kongton Bang Samson Teronta chetongdon si mai RTP don Nilitum labang sol sonju rai abang po ban ke damtang student SMC president nilitum ladak nang visit lo nang ka visit teng pen sonju rai bang ke wangweda that to alam chini si nilitum rai nang palelo lapang so focus block mission coordinator mate
BMC na so Chinthong block hin ni so post pilo so reply non nang chile po proper reply dong si awi pula dong te la so bang ako nilitum higher authority long stene ako nilitum opportunity po so si disciplinary action bang dam KSA Hamran Head Branch Amaipu Timothy Rongpi Lapen Hamran Regional Committee Amaipu Prasanta Ingtia Dumta Chetong Dunsi Education na Puthak Havararat Kachelana Duna Kenang Soralam The Pachini Tekang July pen alamang so school Puthak son July Puthak bangke retain ta already 2 times itung tahini kelo retain ta sami alang ni pan koson ko anang deng tong done bangke kladak pachin dalang kladak pan chin dun ke son July pan manon mat bangke alang ni pan salary bangke blong check dakpan transfer la pen alang ni pan terminal di pang deng bangke cingsai bong mal alang si dolang pusin liar di dun long kasi kiba ilang aso school long pamesen ngi pulote ladak bangke dak SMC pen dang orong sort acerap dunang po la pen la solong bangke ladak education department pen jitu kilang nai Hamran Pen Daniel Hi Karbiang Long Live Karbiang Long Habar Karbia Khe Kisung ke boy kachetong Porahut Karjab Dunji Lapen Aseang Tong Kachibi Dunja Phanpura Karbi Hills Development Right Council Matithi Hekpen KHRDC Chris Sirkep Aningkan Mahang Pathek Ponlo La Sopen Kedamtang Pre ni Phai Kre Hinier ni Longso Kang Thu Picnic Spot along Ingdeng ke Thom Mahang ke Thek ke Chok Arani Talon Pon Bang Solong Prek Jama Song Ben Setami Chetong Don Maya long RD do jot pen ke bang jilangani ko poson pen si song pen kingkam kache jor po ma pua puthak tingki chathan pon lapen KHDRC amai phu mongol terang sengkan ke thom arta ke choga cake mate him ke do ing thansi ning karong arong aje pen talon pon lo labang so katalon along Democratic People's and Organization Alliance DPOA lamjai sarpo Ranjit Kramsa Association for Justice and Development AJD Amaipu Angtong Phangcho Kongchun Bang Marsoning T Karbi Youth and Students Organization KYSO Amaipu Khorsing Tiso United Peoples of Karbi Anglong UPK Amaipu Bhim Terang Indigenous Youth Union of Karbi Anglong IYKA Amaipu Ananda Bay Karbi Anglong Social Development Organization KASDO Amaipu Rakesh Ronghang Karbi Anglong Youth Organization KAYO Chunbang Maising Hanse Karbi Unemployed Youth Association Technical and Non-Technical TNT Amaipu Bikrom Timong Lapen Karbi Anglong Indigenous Peoples Organization KAIPO Amaipu Samson Rongpi Ananglitum Chetong Dunsi KHRDC Amai RD Dojot Ingsam Jinpen Mai Pachunpong KHDRC Amaipu Perangkia Thing Nonangke Pachini Dunke Labang Sosong Mahangke Pathek Nangkoke Inglong Aswa Rights Kelong Pameji Aphan Hemprek 6 Schedule Jakong Karbiang Autonomous Council along Aron ke Pachoklim Lapen Kaprek Akiduga Kisung along Karjab Dunja Aphan Posi Nang Pachini Dun Dilaipen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Pini Prime Time Berta ke lapon si Kang Tonik long